مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زی پر و بال خویش، لیک میل جدا شدن زی من و از پدر نداشت. در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیب من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم بگاهی جوانی و آن زمان، جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت. وقتی به یاد هدیه فتادم که مادرم، روی لبش به غیر وداع ای پسر نداشت. مادر فرشته بود، پری خود کشاد و رفت، از بس علاج پیش قضا و قدر نداشت. مادر فرشته بود، دقیقاً فرشته بود، حتی بدوش بال و پری هم اگر نداشت. مادر فرشته بود، دقیقاً فرشته بود. салом бинандагони азиз, як лаҳза таваҷҷӯҳ намоед. маркази хират ба истиқболи рӯзи модарон озмуни модархониро дар ду бахш назм ва наср эълон менамояд. шумо агар дар бораи модар дар жанрҳои гуногуни шеърӣ чизе аз бар намудаед, пас дар назди дурбини телефон ё камераи худ онро сабт намуда ба ин суроға ирсол намоед. ё агар қиссаву ҳикояи ҷолибу шуниданиро дар бораи модар медонед, пас дар озмун иштирок намоед. фаромӯш накунед ки аъзои ҳакамон тарзи хондан ва нақл кардан ва мазмуну муҳтаворо ба инобат мегиранд. илова бар ин, навори шуморо мо дар канали худ, яъне канали хират дар ютуб мегузориму ҳар видеое ки бинанда ва лайки бештар гирад, ба он иштирокчӣ баҳои баланд насиб мегардад. ҷамъбасти озмун санаи 8 март соли 2022. ғолибонро мукофотҳои пулӣ интизор аст. ҷойи аввал дар бахши назм 500 сомонӣ, ҷойи аввал дар бахши наср 500 сомонӣ, ҷойи дуввум дар бахши назм 300 сомонӣ, ҷойи дуввум дар бахши наср низ 300 сомонӣ, ҷойи севум дар бахши назм 200 сомонӣ ва ҷойи севум дар бахши наср 200 сомонӣ. мо интизори шеърҳои зебои шумо то санаи 8 марти соли 2022 ҳастем ва мӯътақид ҳастем ки шумо ғолиб мебароед. моро ҳамроҳ бошед.